bang si government of India, government of Assam atau pen song parti plik atau masjid independen parti plik batai ko anu kucing kilam, non anu batai pobela. Batai ini kami long autonomous council along pen video conference dulu. Batai si DC office video conference dulu. Batai si lagi government of India ha Delhi long cingwai long lah perlo. Tapi batai si bangke Ladakh Guwahati long pining malo jumne chilo Guwahati long chief secretary asai hem long patai pho an sing kilong non an ni kan ke thomong mong pen patai pho belang ke sing kilong pen patai pho mong men an la bor nei pi la penan parta song thro along abarin ke japon jabang ke hai tu pini ke kera pamai kali det pasini di kera po gangi yusun pe da to thema lamdon ke cheta warni bina posila se mai thu khanda ni di aparem ke nare po sini di address mon rongo lasi am thewan iglo la pen nili jungjung hin pen lang tum pan chuning ring tung la bangsong ne mangke la 2021 la so MOS la so abang kapacun pemit hekjia panabang bor inang po labang ni dumpuing tung lapen lason taksi cadres leaders atau pan ongdung case tu laso case putak kami pinangang deng bangke dolo non kijut jelang dol laso kijut jelang kapacun jelang atau pan case kapacun daprang ja pan bang council tum tame lapen state government tum tame lapen law and order tum tame ke claim dolo labang so long unan ke prapen kapacun dapan puame alam tibang sipini wan lo lasila nitum labang so me tame chuning rilo labang so ke sa prapjin pet pachun nang po lalo lapen rehab puthak bangke MOS close angding ki tokdo montame nitum ke theklong bangke ongdung angding bangke rehab kichun namde dolang hala siala mangso close ating pen kapachun ejia pan council tum matha peme nangi lapen kamatha peme nangi puni tung ke pu deng ke lahilo MOS 2021 long bangke autonomous council CM amethang masi signatory ke mana bang pulo laposi song trokatum der responsible kali lapen alang li tame lapen council tame responsible do lasa arpudo ko posi reheba puthak katiki tame ba sakuri tame lapen kapre kawar sai kipi tame council pen ke claim unang deng an bangke song claim barim tum pan cadres atau pan warsai pada rehab bangke pipon nangi po bangsi pinyame pen klanglo lapen laso puthak sini li alang tum maname chuning poning tung implementation of puthak Karbiang autonomous council lapen state government pen kona kira prong no lapen ani tum kan ningang sabe ningkang sam puakrong bangke ong oke puda mathayo monsame isi hinia bangke council hin pen kasira bang kido bangke lahelo la council hin pen kamatha ke teklong bangke suri phokep anuti na pan akirap pilo la bang isilo thetan lo ta hai mene council pen hin bangke sipani to hin pen bangke lana suri phokep ke akidor akirap kali laposi kapre kerawa towar dolang pulote claim bari makeda sompan kelang pona kenang soddo po bang sin tum pudaming tung lapen MOS council long isya department do laso MOS is department pensi implementation puthak kapachun damja puthak ake hai Dilip Tirang ICS alangli hin pensi MOS angdeng ke singwai angdeng tame alangli pensi singwai rapet claim down rapet claim lo lapen lang tum close ating pen angdeng kapachun jo palangli hin pen kabor ini tum tek pon long lo lapen lawang so angdeng pensi ahut pen ipong pongni CM Karbiang long alang lipen tamel MOS kapachun dapan isi ini ke singwai lapang le tek pon long lo la ansin itum tek pon long chodang lapen state government pen ahin bangke non ningkan ke thom ke choklo stame state government pen MOS saputhak kang nirap ka singwai ra kapachun dia pan pamangke ni tum tek long lelang kathar sar pan karjakam tung nalo Karbiang long pen angtan district sit kepalong karbitu dakar bitu man kapacheng thor fanang ni tum close number 3.6 long council ke sing thak konang deng si deklo rat pan pachini kiba oh ini la ini tum song trok me chitok la so accord peace accord long la MOS 2021 long la dulo 3.5 dan 3.6 la bang ini tum katu we Karbiang
kira ponji phamla kamatha ponji ni tum songtrok pen isi kachi top do la bangge isi bang 3.5 lo la halada kido kar bitum anta ST status recognize kalilang la sila so bang India government pen nitum cetok lo la tum prabjin pen implement pupun la so implement prak asap so ka siksa bang la lo ladak karbiang lo do buru atum ta ladak ST hills la so adimana tum doko la posi asap so la son technical isi problem doko posi la isi apor nang kok lo hes tami nitum pulo isi time bound pen la so la bang ta implement nangi pula pen India government tum kroilo tami la bang ge nitum mediang no la pen publicly nitum la bang pachini tungte la hesi la pen ge 3.6 lom bang ge ada kidu kar betum lana ni ke panchayat pen claim mom lo he panchayat la pen la bine MLA tum la pen MP tum claim mom lo sitame methang kar betum si methang si development kam la pen kapre ka chingthur kam claim ji puni tum India government phan la pen assam government phan ala ni pistok suni tum demand dun lo nitum songtrok tum chingrum pet pensi ke India lapen Assam government tum kroilo la 3.6 mane karbi welfare autonomous council ke prabjin me hadak sengko la bang ni tum han prabjin ben sengko puni tum han bertan nanglil Dalam 125 constitution amendment akan di proses bom lo. Masuk proses dat penanglit tum MOU MOS 1 MOS 2 itu ni kan aru kander lah lage parliament long session dulu te lage amni pipo gela jong si amni pulo te gela article 244 within bracket 2 la bang ta implement ko la pulo te kado we phan bang ge suman mage direct la dak chiban un itu central pen अच्छा सेक्शन से ला अपरांग KNLF तुमके not below than autonomous state pro अपरांग itu kepeni statement to चिtok दे लो ला बके से ला सोच चिtok दे पे फिन तुमला autonomous state ap thak बके ना तुम सिस्टम के पे stepping की तो लके नि तुम मला MOS 2021 la so preamble long ta ke tok do ni tum 244A la so chi song mang ni tum ing tomte la pen ni tum nom la hai pom si ni tum chingwai pom lo chi thik pom lo la pen mo la bang prabjin ben ni tum step deng la autonomous state puta kachi political matters bisi subject ki jong oh la sino na kar tukang tum mang kena tum ke ram tang to ane kan ke September 9 ni ke BJP march lap la sino BJP tong do kipomi man mon ipang journey matik belek party tong pini chukap la ke ni tum situation lang det po ni tum BJP doer nangi po alam ge ave ge lagi BJP ge ni tum BJP long churam ta churam UI ba congress long ta churam UI PSSC long churam UI ni tum ge independent six organization ge independent ni tum siapor ni tum stami ni tum time and situation langi time and situation jong si favorable pulte ni tum ge engke mission step isiteng thank you all 21 aningkan nitum song trok jelang si India government Assam government lapen karbilong tuma council pen song trok jelang si nitum agreement cetok lo karbilong farman lasi bini bangke ningkan ke thom kecok lasi nitum la bangso ningkan thom kecalok si kecok si katalon lasi nitum leader doan phanche hang si nitum song along itu kecun ce pen nitum ko son si mane song cetok det pen nitum ko son si kereng nai ma pola hai pen si pini bangke bidi suri ke cipi Mane kesalam mangan itu nonda government jiki waila. Lasi kesa bangke tak sonido. Isi bangke hainas lapen isme non hainas. Lasi non hainas ana bangke latum pajudlo. Tapi hainas mana hala bangpan abob. Suspect lo he abob. Kena de bom der. Komane pan kidnap mat patilot. Lahai bangke hainas latum palilo. Lasi hainas kes bang latum non police investigate bom lang. Lasi latum non kendep ni dah lo he. Sami hala so kes bang non sabso latum government tum bang ciwai bom lang. Lasi hala ta judu judapo. Pan di sini tum ciwai lo he je non 70 ne an ke tum akese pajudet lo he. Lasi non aku 70. Akese bang apai bang ali he. Asa akese bang non aku 70 pajutu pu pusi nangis cak.
itu ekor kacet apa tiap mati mengadu tentu mencodor deh sensasi itu kan aku ini gitu lah ini video akhirnya belum ke section ya sometimes la semua density open oh kali nang li karuta mesen lo ye alama ning jangji we bang karbing long ke kopini son bak agreement dolo politik ka sorsar tu pik pik lata holam ben hala tum ka sorsar ta hedi ju arjumeo sitame ka sorsar we ka tum ta la tum ta tensit for all pe phanang pu chok chimati la tum ta athak bonam thegi ma theki apeni tum chi tok nang ko kopi pot ma la ke hala jitu ni tum manang pu dun wek tum ta chini je ni tum ni hang he ke tensit pen pidai bu ke sitame isia system pen lo je alar bang ke etum karbing lo no dobong otomas council ke reservation kali ST pha ta ni tum bang chi tok bang lo pulo je ni tum kon lo 35 seat bang ke ni tum karbi inglong so 9% tum chi tok lo la si non la so kar inglong so 35 tok de bang ke la tum seat bat mati 45 ni seat bat mati la si 10 seat bang ke open for all pinang ko bang lo pulo je karbi inglong ke karbi kali de bang he da du Nasi ati India ronalong bangke ini pada kai pan pareng ngong nang puke paisa nang bipe ba det solai long le nasi det ke solai pulote kaddo ko be kai de nang gi pusi la tum pulo je 100% ti tum diman lo tame 100% ke upay velo 35 bhala pilo po 10 bangke la ke nang tum reservation pi nang lo ke open for lang pu ate ni tum chidi lo he ye dang inglong so ke itum si ong mati nok ta kada long tin ta bang kai du gal mati non tame bang kai nang pat ulu pu same ko sanang pat lo di lasi ini tu mata lah hela kecojor pu bangan pu bangal ke cokci apa tu kecojor kali lagi ate kecojor ya arak ku pilih itu karbi nglong kecojor ini itu dikar ta we aku pikam lo kecojor aku hala tum ta nang kecojor det punang puta adhikar we apa tu ke je hala tum ta karbi nglong sor mati ye kaprek tum xyz ta nang pu la song kep o song throk tum bangke sit kep kecojor det ente alang tum ke kopi lo eklem theke di ni tu manang sor sar bang enuni lo he lage to sor sar lo sita me hala tum mithana jima tha ame hang keng tong kopi lo di ni puji he ala non ke hangjo tu di ni tumang sor sor tu piniar ni karbi fan pilo wat teke di ni tum ga 35% bang ke reservation man thek hala tum pilo wan theke hala tum ke kali galang ta ka hili dun lo asong men upel he tala son dopik ka hili dun tu nasi la bang ke ni ngoi me lam he je ni tum laan hele kaman che song pe ni tum foreign pen ti tum dolo hele kaman che song det pen api aku ni tum ke tok chok che henten punang pudun bang ke ni ngoi la kalam lo he sita me la ke ni tum la fan direct ni ngoi he ta chima thanang pu lan cho lamang ke 2021 ani kan kana ekor cetok det dan kopi kilo lo non an ka implement pulo tante bala clause wise dam pulo tela ke doji he di ni tu muche theklong mang la pulo lak lipi da long lo ampar ke non ason la gopene ko bala soinik school tang ho gopene solar tang ho pen ke la package mukha he package mukha nang li lo ampar ke la B.Ed college sa gohala ke ba hamre long kimbom lo sonak thak si non ke bang jelang arni bangke nitum kaprek scheme he la tanang lipo non nang itu lang he pela prime minister ta bang lo mati la se prime minister long i somang pong bangke la B.Ed college ke tang lo he teng bom lo la hai thek long lo he anpar nitum kes mukha nang withdraw pilo la hai da ningarong lo he pena ko no recently pini SP bang pulo je song pho tum bangke mane stipend long lelang la se la so stipend bang ta non cikloni pena philo dang te nang pipo busi bu he ciklon tom pan ase lahai lo he non magi teklong bang ke aku la ke clause suppose la ke political metar pinak mati nili tum ke chitok der lo umpare baki la government tum kam lo he la ke ni tu thang ta ke puduno the ke chitok la son bostu je agency ta baba dun agency pa komun ke chitok bostu ke dari kuma ta larune chitok tang lo pulote alama lalo ase nili tum ke chitok der lo ase baki bang ke la government no kam lo pen government atum ta nil tu mathalam lo he je la non BJP atum non ingkan kethom government solai bom la surti mane ka dowe ni tum te kalilo he la non son all india long che tok tum antame chunun labji pusin tum ning the do he non ke bang ji MLA election no stamen non tum la kerap song hin pen tum election ke thun ji song ka chisik de ni tum ke non ma ke chingwai belang he sitame la ke muni tum nang dot ke do he je lan che song pen ke pene election thur dur son te punang hop bang do he same ni tum la hai political lan bang non ma got de la ase mo ke bang jelang adi si chingwai do pulo tak te ahok lo politics ke le jon nang pula ke ni de lo he ka do go be india so tuman ke election ke participate ke hindu limati participate nang po lan cho dil bang polo acha kha isi jung tu la song thokong khem pari do pik number ti di desla tum fan ba boring ho ki son dulu ma la do ala nitung kache toklong ta lage close 2.4 lo mande 2.4 lo do la parametry hai
la sabata ki panjido an penon ene la karbeng long police pa long stame penang phan ke una ki pi una ja kong do tik ke klem ja kong la ke pi ra do la ba ke pani sining the sila so buta na itong piniki hang sundo mana na ang itong asong lembari la na ko la ka na nang tik pi poneng di so ya